Nginibingelele bafethu, nginamukele kuyona i-channel it's Chapter Soul TV News. Welcome back to my channel bafethu. La nganza kwethu ngicela nje ukuthi-ke sibheke nayi i-message noma-ke nawu umlayezo ophuthumayo oqhamuka laphana-ke kuyena-ke uBig Zulu. He-posted lento noma lo mlayezo la ku-Facebook. Ngizowufunda nje njengoba unjalo, then-ke sithi ukuvakashela ama-comment. Kodwa-ke la ukhuluma-ke kahle kahle ngomcimbi lo ozoba khona-ke laphayana-ke owaziwa kakhulu nje lo mcimbi-ke ngempucuzeko, Maskandi Festival lena-ke ejwayele nje ukuba khona minyaka yonke. Kuningi-ke akubalulile la ukuthi akuba amaphuzu alokhunana abalulekile. Kodwa-ke laphana-ke uBig Zulu nje uphosta le message le noma le statement lesi-ke esithi-ke laphana-ke encenga khona-ke omunye-ke wabahleli bemicimbi laphana-ke uXolani-ke noma ya uXolani Sbu Mgcineka, ethi-ke ngizoqala nje ngibingelele bhuti omdala ngithi-ke angibingelele la njengoba-ke impucuzeko-ke kuwumcimbi omkhulu-ke kanje futhi-ke ihlezi-ke ivula amathuba-ke omsebenzi for ama-artist-ke ahluleke noma-ke ngizothi-ke ahlukahlukene. Ya, uthi-ke bengicela ufake-ke lo mfana-ke umfoka Msezane, kusho yena-ke uBig Zulu laphana-ke enkundla edulayo njengoba-ke enengoma-ke enkulu futhi-ke enza kahle kakhulu-ke nabantu-ke beyithanda kakhulu-ke kulezi iy'nsuku-ke esho ingoma yakhe-ke lapha umfoka Msezane. Okay, uthi-ke njengoba nabantu beyithanda kakhulu le ngoma uthi-ke i-plan laphana-ke ukusiza ama-artist amasha enza-ke kahle-ke athole-ke ithuba. Uthi-ke siyacela impucuzelo-ke imvumele noma-ke ivulele-ke naye-ke amathuba laphana-ke omsebenzi ukuze-ke akhone-ke ukuthola-ke ama-bookings naye njengoba-ke kwenzeka nakwinkosi-ke ebusayo uMayokathi. Uthi-ke siyacela-ke bhuti omdala-ke siyathobeka, please get your ticket, kusho yena-ke uBig Zulu laphana-ke esephetha nje laphana-ke kuyona inkulumo yakhe noma kuwona-ke umlayezo ahlose ukuwudlulisa laphana kuyena-ke uMgcinieka. Bafowethu, khona-ke ama-post engike ngawabona vele and abantu bayakhala nge-line up ukuthi i-line up ayibanikezi labaculi-ke sizothi-ke basebasha. Imvamisa-ke kumaskandi babizwa ngamavukane abanye babo, but khona-ke abaculi oyobuzwa ukuthi-ke okay fine-ke lo mculi usesesigabeni la anganikwa khona ngempela ithuba lokuthi-ke ay'bonakalise kubantu uma-ke abantu bebaningi ngaleso sikhathi-ke kuleyo ndawo noma-ke kulowo mcimbi lowo. Kuyinto-ke engithi mina nami-ke iyichilo, akuyona into enhle futhi kakhulukazi uma-ke sizothola ukuthi-ke imicimbi efana naleyo ayisakwazi ukunikeza abantu-ke ithuba elinjengaleli ngoba abaculi abaningi kuthiwa-ke imvamisa-ke nje njengoba-ke kuwumaskandi kanje, abaculi abaningi baye baqhamuka noma-ke baqale ukwaziwa khona laphana-ke kuwona lo mcimbi, bavele kanjalo kahle kahle-ke kuwona lo mcimbi. There are so many comments bafethu aye aqhamuka la aqondene nayo le post yakhe-ke uBig Zulu. Uthi-ke laphana-ke nje ngizothi in 25 minutes I think-ke bese u-400 ama-comments avelile lapha. Right, uthi-ke omunye laphana-ke, I respect you Big Zulu, boss forever. Obvious lo ngeke-ke aphikise usethegiwe usethegwe iy'nkulungwane-ke zabalandeli bathi-ke abenze njengoba-ke uBig Zulu-ke esho, kusho omunye laphana-ke wabakhomentile. Siyambongela bhuti omdala, engathi-ke singaba impumelelo isicelo sakho bhuti omdala. Yiyo-ke indlela abajwayele ukumlingisela ngayo le la uBig Zulu. Okay, uthi komunye, nibuye nenze-ke ngenye indlela kodwa Big Zulu, was it necessary ukuthi-ke uphoste la when you can contact uMgcinieka nixoxe ngale nto? Sekufanele kube sengathi-ke umfoka Msezane uncengelwa uwena, it's the act of kindness noma it's a publicity stunt. Ayilungile le nto bhuti, siyawuhlonipha-ke amagalelo akho kodwa-ke uyaphaphalaza la, kusho-ke omunye laphana-ke uzibiza uMonati laphayana and abantu ba-respond-ile, I think bese bemphendula yena lo mbhemu. Ngizobuka nje eyodwa yama-replies kuyona le comment. Uthi-ke kunini-ke uhobile ngebhokoza lakho, ubhuti omdala umu-ophena ama-eyes ukuthi-ke akayiyeke le
lento yakhe yokufuna-ke ukuthi-ke uye ungenelelile. Bafethu kunezinto la okumela ngempela kwesinye isikhathi siy'bukisise ngenye-ke indlela ngizothi nje qaphu qaphu. Abantu esikhathini esiningi especially bona abahleli bemicimbi ba-ignorant ngenye indlela. Uthola ukuthi uqale ngokumkhontakta but tholakala ngaleso sikhathi noma usanenkani yokuthi akwenze lokho. Manje uzivale amehlo yena umhleli womcimbi loyo, lo abhale ukuthi-ke ucela anikeze lo mfo ithuba. So kusamele vele ayohlala nethimba lakhe and bakubukisise lokho ngoba nabo-ke abahleli bemicimbi kuyenzeka ukuthi-ke amehlo abo asuke-ke evalekile the time-ke behlela lokhu abakuhlelayo. Evalwa yini na? Evalwa ukuthi-ke basuke bebuke laba asebephezulu kakhulu bekhohlwe yilabo-ke abangakafiki kuleso stage sokuthi ngempela ngempela bavelele ngaleyo ndlela. uBig Zulu la ngicabanga ukuthi ubezama ukwenza into enhle njengoba aye enze nakulaba abasuke bevelelwe izinto ezithi azibe ziyingozi. I don't know why lento bayibuka ngesayidi eliseceleni abanye abantu mina kodwa-ke angiboni kanjalo yabo. Kuningi ake aphoste la without even ukufonela abanye abantu ngoba isidingo kwesinye isikhathi sisuke singekho. Naye la ukhomenta njengomunye noma uphosta njengomunye wabantu-ke abanesifiso sokubona-ke omunye umuntu enikezwa ithuba ngenxa yokuthi ingoma yakhe-ke ihamba phambili. So ngicabanga ukuthi-ke bengafune ukubukwa, ubengafune trend-a ngale nto le kodwa ubefuna kwenzeka isenzo esihle naye abengasenza komunye umuntu njengoba-ke kwenzeka nakudira ekhulunyiswa ngokuthi-ke kumele anikeze abaculi-ke bamaskandi ithuba lokuthi baphefome laphayana. And-ke naye bamudla bamfela mayesho leyo nto leyo. Okuwukuthi-ke wayezama ukwenza into e-right, wayengafuni ukubukwa. Kodwa-ke bafowethu abantu-ke phela banemibono engafani. What do you think ngale post eyafakwa uBig Zulu laphana-ke ku-Facebook? Do you think ubefuna ukubukwa noma mhlampe ngempela ngempela ubekwenziswa lokhu iqiniso afuna ukulibona lenzeka komunye-ke njengoba naye wake waba umculi-ke osakhulayo. Anyways bafowethu ngibonge kakhulu for ukubuka le video, ningakhohlwa uku-subscribe. Danko.